Asambeni. Day 3 angithi. Makoti uyatheka angithi. A uyamekeza. B uyamfulela. C uqhutshwa yini? Libovu. Now leli bovu ke ngilobelele kaDutshiswa ngalo leselikhomba ukuthi ke sokulomfato walakhanga lokusemthe. Niyangiva yini? Makoti maDutshiswa libovu kuyakuthatha umntwana walakhanga omncane aqotshiselwe ngaye. Umuntu uthi leni emaswadi yonke info ayende ngekuhleleka nangekubuka kahle likusasa. Basuke bendela ukuthi makoti uyafika ungumfana kuleli khane abantu bakithi. Bambona agitha useseyinto. Lokusho ukuthi akade likhathi kuphilwa kanjani ngithi lo mfana wakhe ke lona ngeke tamtshela ukuthi ho yemange emandi akhiwa lapha ho yemange litubuko lilapha kwawena lapha sikunengwe nyangiva yini ho yemange ukuthotha kwelihlathi naliya shows nesingisi iorientate uyithola kumfana wakuphi wala ekhaya nesibongo sala ekhaya sibonga kanjani usiva kwalo mfana la ngizwe ngabani ngaye never yini are we together guys okay Kujisiwe ke makoti nakasafika ekhaya uyakotita nekuvula kwakhe uvule engaye nyabantu wengaye aselibitha ngiguqela we lapho ndobadala yeah ngoba iphelele nawo nabamba wabasibo uzwide ngaya ngone kodwa inko ngone wathemo siyabonga ngabahle ngabayengosi nabamba uwange bangosi yebe kunene inguqe indwobi leseyikhulile seyisesigabeni sekuthi ngathi sa20 weini umfana lendlela vule ngayo nje vula kanje vele inguqa bethi kuba sidraba kube ngumhelwane kube siqholo lendophi lemhlobo ichaza ukuthi wo mina ngisenesibongo sinye ngwakamkhathi and I'm still available. Okay, all right. Bafundi, one bangani baba. Seklasini siyafunza mzangithi. Now, nakuthiwa ke makoti sowumekezile ke manje sowutekiwe sokumfaka uyengaya makoti. Lendlela avula ngayo. Wengaya ke yini? Yanive kuthiwa live linjani? Madam ngicela sike madam please. Ngicela manje usonzile ngala. Never ngibekise, right? Makoti wena njani yena uyengaya. Angithi? Nyangiva yini? Singicela ningibonise sithi hawo. Ahalala. Sithi ahala. Okay. Now, niyabona nje lavunile ngemadam. Le mvunulo nje ichaza seta lapha ukuthi lona ngingimisisi. Nisho ngathi ngimisisi. Number 1 sithiya. Lesithiya udwala ngasathi hey wafi imbuti ebona. Yafe egameni labani? Egameni labo. Awuthi clear guys. Number 2 sitholo sakhe indobo ithi ingakhi? Phimbili. Kusho ukuthi mina ngina 2 surnames. Niyangiva yini? Number 3 bukhakha. Kulokho ngebukhakha madam. Umaka lonzile kuphela lo gaba bukhakha lalukhalo. Niyangiva yini? Are we together guys? Now makavunile nje kanje so ngimaka so vele ekhaya so uqoqodzele so utindila ngithi. Kodwa nakasefika wengayi yini? Kuba kanje. Nemba uma ngena bavunile lesithiya nalomelwane uhambe la ngaphasi kwalamabeni. Yabona ngaphasi kwalamakhapha nibona? Uhambe la. Bese lamahlombe awabhene. Yabona yini? Kuthiwa kwengaya ke lokho. Lesisho lesinje live lengaya susela kule ndlela ngoba kade kwakudlo lomhelwane. Niyeva yini? Wanga lesithiya. Waze lesithiya wasabisa la ngaphasi kwakhapha kuthiwa ngeSiswati uhlonipho wafika kuphi? Ekugcineni. That's why nemthimba uma ke bayancenga. Yawathi umncenga. Bayancenga boma ke na. Kuya lapha nangosi masinyana. Come this quickly. Ngicela uncenga madam. Lalela uhamba la kulo omsini. Uncenga uphelele ke nango. Ufuna ukuthi kubonakala ukuthi ukunkuzi. Nango kumncenga. Ngiyabona umncenga. Baka ngena ngayileke uvunile ngaye kanje uhamba nemini la ngaphasi. In fact we do have a picture here. Ngiyabona na bangani baba. Buka. Where? Ngani wala somana, bosho belesi. Yabona indlela bafuna ngababa la.
Niyabona le makhosi. Nasi. Bengayile laba. Kanjani laba? Bengayi, just bahlule bafika kuphi? Ekugcineni. Phinde bancengile. Niyabona yini? Na umakoti nakasefika sakotita uyenga kuphela kancenge ngoba umncengo ufaka bomaketala baphekathi niyeva yini umncengo kuncenga labasiniya lakhaya are you together guys lawo nje nawo nemfana wakho asenzile sangumfati kumbe sebatolobola sekunjani uyavula kanje bese uyancenga kepha nangumakoti ngithi wancenga nje uncenga nje phela usafika la yabona yangive usakuncengela wena umncengo wekuncenga niyeva kamita bukan guys bukan nanku kwengane nabona baba niyeva yini makoti lapha uyakotita uhlala engqayile futhi nabe kukhulunywa indlela akakhulumi makoti niyangiva yini okay bangani bami uclear mosamethi ngiyaphala bafundi makoti ke bonkosi ngelanga lesithathu nivile utekiwe soyavula engqayi kwegcina kwenda ngomakoti in fact akusikwegcina kunela kwenda ngomakoti angithi kepha ngenza abayisilabhasi nesikhathi la ngawenda kwamakoti nasekatekiwe sekavulile sekengcayile bese makoti uyahlambisa kahlawuma lo uyahlambisa nivile mosamethi uyahlambisa na makoti wena kanje nakahlambisa nangabe ngana uphatha zona lesikhali lafunga ngaso niyabona nakahlambisa uphatha lesikhali kanje wengcayile angithi ngala sikhali ngala uphethe ini ijekele manje angithi nake fika lamhlambisako ufika athela amanti bese intibo batibeke yangiva endlule kulomunye athele amanti bese basisethipho bene njani bamnike yangiva kama usho ukuthini ke lokuthela lamanti who can tell me mana ngisho ukuthini nyanive nakathi emaswati hey labantu bebakathi babangani kepha nyalo hey nyalo hey abasabukana abasathela ngisho nani shosi nakathela lamanti lo makoti usho ukuthi hayi sengilomnye wenu nami sengakupheka nokudla nikwenze njani futhi nini nikudle niyeva yini hayi emaswati they are so organized emaswati ahlele ki futhi emaswati nakasi uthola lamanti ngalesikithi kuthiwa usuka bike ngesemadlotini nawethi ukuthela ukwaza ngesikhala niyangiva yini ngethela ukwaza ngesikhala uyafunda ufika kuphile la ufika la kwaye kwenteka amedemo iminyaka lomnyama lombeka shonile kunevela ngayibona bayenda benicaka uyibona nga 2020 ngesikhathi seCovid nase kakhumula tinzambo lo malume kade singena endlini kagogo so sikhamba kegogo ngesankati nalo malume kade sohlela asinyathi simalume kade ngiyathi umfelo kade akapheki ni atmos umfelo kade gcwani ingubo etimnyama akapheki akayemgcwabeni niyakwazi silo benikwathi lo now masikakhumula ke leti ngubo takhe sikageza kusuka ke suyageza suyabeka soba normal ngesingisi angithi lokho kuwenda ingubo nambe ngicala uyibona weta nelidziwo lomqombothi loncane wathi kulo malume kade akafaka isandla sakhe lakhathi kulo lidziwathi lo muntu yeva emva kwalokho sisule sonke siyanatha yeva kama sonke samunga siyanatha kwento njalo wathi cha angikhazele phela bonkosi angizibeka sola mnyama nyalo kwasokusihlatshiwe inkomo kwagezwa so clean so hlobile lokufaka lo mno lakhathi sinathi usho ukuthi sengakupheka ukudla nokwenza nini nikudle are we together guys yes lokuthela lamanti sokuthi senginomnye wena sengakupheka ukudla nokwenza nani nikudle are we together guys so usho ukuthi yemuye emthimbeni nyalo so tawari so nabenda lokho kungoba kunginako nyangiyiva nabafundi kwegcina ke our last item before ngidlala ivideo lapha ebutheke severifake nayi umthimba ungena endlini kagogo uyavale list this is our last sentence you can write it umthimba ungena endlini kabani kagogo uyavale list ningivile bafundi umthimba ungena endlini kabani bafundi kagogo wena wena njani uyavale list ngisekhona yini nikhona bafundi right lakuvaleliswa kwenteka nawo bese ke lo mphathi mthimba somkhona hoshula ke ya lokuthokoza lasuka nabo le angithi uthi ke awu umdlalosi umntwana wemlambo sogitsile kwaba kuhle siyabona nisiphethe nakahle
kodwa ke na umphakwane basiphathise basi lo mntana udlela la so stingomo de kumlobola cha bonkosi kubade akubi sagila kanje kuba nje just straight nduku yabona lena la malayini ukukhomba stingomo dinganana ekumlo bona bayithatha ke bana ekhaya bese la endlini kagogo la bahleli khona la minyango bayihlonga la phezulu basi dlo yabona usho ukuthi sonke isikhathi nabahleli banemhlangano la ekhaya le nduku ebamangalela ukuthi ha icala kanjani ke pha haliboli lo mntwana abantu wagitha la ingoma tinjani diyafuneka niyeva yini nalo bekangekho aye kuphi eJozi kumbe kuphi nakungalo mtsimba nazo uyangena hawu lapha yini bathi hey maqala lawa nangunomlamo wagitha sokusiphelele la ingoma takhe futhi njani dihamba ngivile bonkosi iphela lapho kenza ngayimtsimba ndawuvulela umbutho ke manje bebe ngavula lo mbutho uthi ngucuka sesikhona namhlanje iningi kakhulu nawo kabakhuthe ngocuka ke bonke ukucuka lokukhuluma ngocuka ukukhuluma ngabe lokwendeka kadzeni ukuqhathanisana lokwendeka nini lamuhla angithi like number 1 ukuqala nje umphimba kadzeni owushuqa ngetinyawo kodwa lamuhla sokuqashelwa ini emabhasi uyaqhathanisa inguquko leyo yabona guys are we together guys right umphimba wakadzeni wokuqashelwa ini I'm sorry owamba ngani ngetinyawo kepha lamuhla sokuqashelwa ini wona emabhasi kunenga sokwehlukile ke bonkosi ngemtsimba kwalonyaka kunengakhulu imhlambiso yalamuhla seyinjani seyidulile kanti yakadzeni engakaduki ndengibe mfundisi yes umhlambiso wala customer nje sowunjani sowudulile sowuba deep otaka-nokusho kanti kadzeni ongakaduki kokuba ngemaqasi timbita nalokho nje umkhulu kokwa ngesintu niyangiva yini bazalwane siyaqhathanisa nithi umthimba wakadzeni nomthimba wanini newalamuhla lengubone ngeCovid lapha engwane park ngamangalo umthimba kwaba lilanga linye akusena lilanga ma-hour yes wafika lapha ngababa memeta lapha sibahlabela inkondo zawo ekuseni kuhlangatshela inkondo namuhla ngesona sikapha umthimba ufika wathi ngabo-4 bakuthi hawu phelile sibaje ngibabele muntu sho sika umthimba sho singasho ukuthi umthimba walamuhla sowuba lilanga linye kanti lo wakadzeni ngoba ngemalanga lamaningi ungasho lamasabusanje lamaningi ngoba phela kadzeni kwakungabe lilanga limalanga lama-3 vele ngoba asikakhulumi njengathi ngelubanzi la funa ngintike ngelubanzi yini lubanzi ingoma yemgano yona idliwa nini bobani ngoba ngijela ngathi isuka lekhaya umakoti akasuka awu together bangani bami alright siyaqhathanisa ngithi lokhu kwendeka kade nalokwendeka nini lamuhla kuningi kakhulu bongozi kuningi kakhulu kukhona sisibona nje namhlanje ngemthimba angithi umthimba walamuhla sekuhlanganiswa emasiko etive letahlukahlukene yanibona musangithi ekuseni lapha uyagida didwa emini semasudwini ho zambama kukhala piano angisekwami ho yena manje thola umthimba ngathi asibhazame sina la igogole hey yena manje thola umthimba loyo yebo kusho ukuthi umthimba walamuhla so ufaka ekhathi emasiko aletinye ini tive angathi makuyavakala abangani bami ngiyacanga musangithi